Mar chanchin thar ngai thatu hai in reng in chibai. Changer nili pathin ni sang ni som ni. Chanchin thar team tu Olivia F. to sing. Amasan chanchin langsar zul hai. HSA Indin ni ursun taka inser. Music Training Institute Hongnok Tading. Manipur CM in Mau Police Guest House Ahong. Prime Minister in Lamlin Huiver Highway Tunnel Seitak Ahong. Tuhin chanchin Kim Chang Lemin. Mar Students Association HSA Day avoy somrit pakhat na chu changer ni thum sang ni som ni zani khan muntum tuma ursun taka in serani. HSA Churachandpur Joint Headquarters hui hot na in Victor Res Farm Mulwai Pheya HSA akum somrit pakhat tling na hun ser hi mangani. Hun mangna hi Catherine Rolngul le ramngai songate hayin an ke chuya. Pu Jeffrey L. Saimang, President Churachandpur HSA Joint Headquarters in Lomlut na thucha ril na le kullin hai thilpek in hlan na anei. Hi hunahin HSA flag kay parna Pu Francis Songate, General Secretary Marin Puyin aneya. Hi huna Chief Guest dinga fil Pu Roland R. Pulamte, former President HSA Churachandpur Joint Headquarters chu remchang no na leyin ahung thang thei no a. Aayin ahun lutu dinga arut Pu Ramte chu Chief Guest in achanga. Guest of Honor dinga fil Pu Chongnei Lin Proprietor RCNAC khom remchang no leyin ahung thang thei no leyin aayin lalsan suk Pulamte mangani. Chief Hosin George F. Tullai, Public Relation HSA General Headquarter achang. Hi hun ser mangani sunghin Albert Tusingle Deborah Lalnun mung hayin namhla sakin mipui hai anin oya. Program mangani zawin rui kil tlangani. Hi hunahin kullin hayan thok thushil ngai thlakani baka. Reverend Lalsim Tharzaute, Advisor, Churachandpur HSA Joint Headquarters anthok. Gospel Message ngai thlakani bok. Hi hun ser hi sorkarin SOP andung hai zom jing puma mangani. Sinlung Hills Council Headquarters Sakordaya HSA Indinni. HSA Rising Day hi YMA Runa mangania. Hun ser hi Edward Lalditsak, Secretary HSA Sakordayin Atuya. Lomlut na thu HC Laltan Lu, President HSA in Ashila. Thushil Toy, VCP Sakorday, SESA, VC Member Le Sakorday Zirtir Tu Haya in Thok Ngai Thlakani. HSA Mahur Garden Unit, HSA Assam Hills Joint Headquarters Nuya Hui hot na in HSA Day avoy somrit pakhat na chu. Mahur Garden khosunga puisui takin anmang. Pulin Mingthang Vaipei, Financial Secretary cum Treasurer, HSA Mahur Garden Unit in Hun Atuya. Pu Silvius Khozol, HSA Vice President, HSA Mahur Garden Unit in Lomlut Nathu Ashila. Kullin Inza Pu John Robert Marin, HSA Punzar Kay Parin, Khosunglal, Pu Thanga Nampui in Kumthum Sunga Lotling na Changhai Lompui na banner Anlimle chu ahong zawin. Upalal ngai lin pasulate in Lomthushil tong China hun ser amanga. Lotling na Changhai kuma HSA Education Department hain thilpe kanin hlan. Pu David Songate, President HSA Mahur Garden Unit in Lomthu ashil zawin. Upalal mun lin tu Lorin pathin kuma Lomthu shila tong Chai zawin hun ser sukto pani. Music Instructor, Music Training Institute, ICIA in Thoka Thusuk ay mudanin. Shipui leya hunsot tak Music Training Institute, MTI khara chu. Pathinin rematichun hunglungding changer October ni sari sang ni som niya in thokin hongchan aninok tading ni in Thusuk chunashil. Sorkarin SOP andung ang zomin class lak ni ngata. Music inchuk theiding hai chu tonic solfa, staff notation, guitar, keyboard le drums hai an nidingani. Vocal course hi tu ta tum chu remchang no na leyin athangsa no ding ni in Thusuk chun ashila. Hun remchang masataka belsa nok ani ding thu ashil bok. Admission thothar num hai ta ding in seat lomte alaruka. Ngai ven num hai ta ding in Music Instructor, Independent Church of India, contact number 9856 327 622. Paku parit panga paruk. Pathum pani pasari. Paruk pani ahin thuchinglem shri theini ngati ti in Thusuk chun ashil. Music Training Institute ahin ay rama remoiti nga mingser tahai hing Pu James Rochul Lau, Pu Robert Lal Ro Diklen, Nga Quilin Lal Ro Vel Hai hi zirtir tua changan ni.
Ministry of Road Transport and Highways MORTH Government of India funding a national highway NH102B Guite Road double lane a keklin na package 2A singat le si tuivel jang in karsim tu ding Bharat Banjia Eastern Private Limited in Sipeng Vadunga in Thok Lampui keklin na sin an thomek Lampui keklin na sin hi package than theni in company thanin sin an tho ding ania hile inzom hin Lampui simna sin tho tu ding company hai chun an mangru machine mamo hai guite kwala an thaklut tol mek tabokani Lampui keklin ba ka hin akoi zulna hai suklun ding ani lein simzawani huna tuiwai leilak Mizoram le ramri chena ama ami nekin kilometer som ni vel zatin atoilem ding ni in report chuna shel chun simzo huna hin Lampui lindan ding chu fit somli panga ni ngata inchi som ni pahni a sa ding ani bok Changer ni thum sang ni som ni khan Manipur Chief Minister Pu N Biren Singh chun Mau Police Guest House chu ahong Ami ruk chu tu lai shipuin leng lein hong na hun ser hi ni dang anga mangthei an no a Pu Biren Singh hin Cabinet Hall Chief Minister Secretariat Imphal in thokin video conference in ahong ani hi hun ser hin Pu Losi Dikho PHED Minister Pu LM Khaute Director General of Police le Manipur Police tinga how to lin tam takin an up COVID-19 update Manipur Sarkarin zani zanting dar nga thuan Sudanin COVID-19 kai musuk tapo singkhat sangkhat zarukle somli paku anvoi make active case sangni zali somku pasari damfela in thlasuk tapo sangku somrit pakhat recovery rate za somsari pasari point paku panga Zanikhan Churachan Puranu mei pahni kumsom ruk parit le kumsom li paruk mi athian umbel salein ringna chan tapo som sari le pakhat India Prime Minister Pu Narendra Modi chun Changer ni thum sang ni som ni khan Khowela lamlin hnuiver highway tunnel seitak nia shil chu ahong hi hnuiver 9.02 kilometer a sei hi Manali le Lahol Spiti Phairum Himachal Pradesh in Fepona lamlin poimo taka ummania Classic vurtlak pha hilai lamlin hi vurin adang hlaka Classic vurtam sung so tak mundang le in Fepo theilawin an hlakani hi hnuiver le hin tuta in thok chu Manali le Lahol Spiti Phairum in kar hi kumtlunin an in Fepo theita ding ni in ei thulak na chuna shil Manali hi Pir Panjal tlangdung in sang tak ramlei lungin sang ting in khidan min sea level la in thok fit sing khata in sanga ania arama de in classic phawur atlana sa hle hlakani tlang in sang taka ani lein hnuiver khom hi tu lai mangru thatak hai manga verania hnuiver le hin Manali le in kar Lampui khom kilometer somli paruk zatin asuk toy phata ni in ei thulak na chuna shel in khel na hung NBA final game ni na chu in khel zo ni in Los Angeles Lakers chun an khingpui Miami Heat hai chu 114 points mu in shana an chang NBA final hi game li lai in helding ala uma Lakers hin game ni an ran nok chun NBA sangni sompaku sangni somni season champion an hungni ta dingani Liverpool chun an player Sadio Mane chu COVID-19 a positive thu an shel Arsenal midfielder Torreira chun lonin Atletico Madrid chu azom ding Everton chun Norwich player Ben Godfrey chu an laklut ding Tottenham chun Benfica an thok Carlos chu an lo lak felta Sheffield United chun Liverpool striker Ryan Brewster chu kum nga su nga ding in contract an sign pui Manchester le AC Milan chun Dalot achung changa in remna nein Dalot hin Italian club hi lonin azom dingani Ole khang hai po kha chanchin thar ei pung thei hai chu ani ngai thla tu hai hun mangin hoi